Quichua runa kuna mikanchik nispa, maypi kaspapas riqsirispa kunanga katina tukunchi, masikuna. Shinapas, ñukanchika chaypami kaypi kapanchi, sumak kushikuywan, yachakuywan katinga. Quichua Shimi. Imamanta, Quichua Shimita, Tawangari, Kai Yachakuykunapi, Ninan Muturishkata, Rikushpa Ganakupaskanchi. Quichua Shimikan, Yakipibi kan, Yuyaypi Charipanchi. Hasta Wangari Nyukanchi, Viñakuna, Kaikunata Mana Shinjiachishpa Katinakushkamanda. Chaypimi hasta Wangari Yakikuna Rikurimushkakan, Ñukanchipa Wambrakuna, hasta Wanguchilla Wawakunapas, Mana Rimashpa Katinakushkamanta, Shinayata, Taita Mamakunapas, Mana Yachachishpa Katinakushkamanta. Esa es una de las grandes debilidades que podemos ver para que el Quichua venga decreciendo antes que creciendo. Que nosotros como padres, estas generaciones de jóvenes y niños ya no estén hablando la lengua quichua. Y porque sobre todo nosotros en territorio, siendo quichuas, ya no lo estemos practicando. Quichuata, cuyaita callarina canchi. Kunambika shuk ruraytami shuk sumak ruraytami kallarichishkanchi shuk yachanata nacho sumak yachanata kay runa shimita sinji yachina ta yachanakunapanmi ña kallarichita rurashkanchi. Kay curso pika ñukanchik shuk mashigukunami kay Imbabura markamanta kimirishka kapan harikuna, warmikuna, shinalla tananakunamanta, pueblo Quichua Otavalo, Quichua Cayambi, Quichua Caranqui, Quichua Natabuela, pay mashigukunami kaypikan shinalla shuk llaqtamanta kunapas nishun paykunapas kaypi kankapa pakta kashka nishkakunakan. Dentro de mi pueblo, Caranqui en específico, pues yo creería que en un 60% la gente o los jóvenes sí saben quichua. El problema es que no lo transmiten, no hablan por motivos, no puede ser por vergüenza o por la no aceptación dentro de la sociedad, pero en general sí lo saben. Como aquí están mencionando bastantes compañeros en cuanto a levantar nuestra lengua, Natabuela pues prácticamente siente esa necesidad de integrarse a las comunidades de habla quichua. Bien ha sido, hemos tenido una relación importante, pero ha faltado más apego y el problema ha sido el diálogo. Cuanchi wawakuna kaña kungashka, cuanchi shina nishpa payakuna ñukanchi taytakuna riman, pero wawakuna kungashka, chaymantami ashtawan garin llakilla kapanchinachu. Shinamantami ñuka wasipi, ñuka wawakunapa, ñukamanta ashtawan yachakunkapa munashpa shamapashkani. Wakin lado gupika medio chingarijun, pero wakin llaqtakukunapi ashtawan ña jovenkunapas ashtawan ministrishkata rikushpa shinchichi yuyaykuna ña shimikukunata rimanajupan chawpi nishun nachu. Entonces ashtawanka ñukanchikpa yuyaykan kay shinchi tukushpa richun, ñukanchik wawakuna rimachun, yachachi ukukunapipas shinallata yachachidurka quichua rima ima kashpa ali kanman ninchik, chaypas ñukanchikpas llakikan nachu. Ñukanchik llaqta ukupipas quichua rimakunaka casi illanchik, wakinlla yachachinkapak rin, entonces chashnakunamanta llakirinchik. Dentro de mi pueblo Imantac bueno, es triste decir eso, ¿no? Pero las personas mayores son las que sí hablan quichua. Y ya los niños, los jóvenes ya no hablan el quichua ya.
o si hablan así un poquito mezclado. Y sí, he escuchado igual por mi madre que cuando van a algunos lugares públicos no se autoidentifican ya como quichua, sino van y dicen mestizos, y en realidad no somos mestizos. Chayachanaka ishkay etapanpi nishun chashnami kagrin kallarika etapa académica chaypika shuk yachachiwan shina tukuy documentokunata rikushpa chashna yachajuy kanga etapa académica hasta octubre kagrin. Chaymanta mi etapa de generación de proyectos y tutorización nishkakunata ruragrinchik chayka imata kan kallaripi chay etapa académica pi mi mayjan yachajukunaka shuk hiparukunata viñachinakan, o sea shuk proyectokunata viñachichun munanchik yachashkakunawan ama yanga yachashkalla kidachun ashtawangari shuk mushu yuyaykunata kichwa shimimanta viñachina sinchichina yuyayta chari hiparukunata viñachinakan. Chaymantaka na aliviaypillapash sakichun munanchik ashtawangari chay proyectokuna chay hiparukunaka purichun munanchik ama yuyaypilla kidishkakachun ashtawan purichun munanchik. Chaypimi octubre killamanta kay shamuk wata pawkar killakama marzo killakama paykunaka shuk chay proyectokunataka purichichun munanchik ashtawan sinchichichun munanchik. Chaypanmi ñakuti kay cursomanta ñukanchika nishun acompañamiento paktalla yanapashpa paktalla rigra puringapa munanchik mayjan chay proyectokunata viñachishkakunata. Chashnami kan kaypimi ña 250 horas chayka tanto académico y tanto tutorización y acompañamiento kunata chaskinga. Chaymantami chaypawashami shuk fangaokunata Universidad Técnicawan avalado charinchik kay fanga kayukshinkami como certificado a experto activista en revitalización lingüística nishka certificado guta fanga guta kungapakanchina. Kay yachaykunataka kay Ecuadorpi ñawpan mapanajunchimi kimsa tananajuymanta, Cisariukumanta, shinallata Asociación de Jóvenes Quichua Zimbabura, ADKI, Radio Iluman, shinallata Comité Central de Mujeres del Unorkak, paimashikukunami kay como ñawpan mapanajunchi. Pero shinapash imashanijurkani UTN makitakujon shinallata kaytaka makitakujon Cooperación Internacional kaypika Asociación Garavide paymashigukuna paykunaka País Vasco manda kan y chaymashigukuna shinallata Agencia de Cooperación Vasca paymashigukunapash makitakushpa kan nachu kay suman yachaykuna ñawpan makatishkakachunga. Ñukanchimi kay shimimantaka tandanajuna kanchik. Shimimantaka maski shuk yuyaykunata hari kashpa, warmi kashpa, wambra kashpa, ruku kashpa, ima política pi kashpa, mayjan tendencia política, mayjan religión, imapi kashpapash o imapi llankashpapash Quichuamantaka tandanajuna kanchik. Quichuaka ñukanchikpak mana imatapash kunan rurakpika asha watakunawanga chinganapachami kan. Na yanga nishkallachu kan chinganapachami kan. Y chaypimi ñukanchika yuyanakanchik kunan charinchik ñukanchik shimita ñukanchik kawsaypi chaytaka shukunama parlayta ushanchik, shukunata ashtawan huyachipa kanchik, shukunata ashtawan nishun mishimipika animaypa kanchik kay Quichuata sinchichishka kachunganachu. Chayka na wakin shuk hatun tananajuykunapi kajkunapaklla kanchu wasipi ñukanchik wawakunawan chaypimi ñukanchika ashtawan sinchichishpa ashtawan hatunkunama chayayushanchinachu. Shuk punlla ñukanchik wawakuna viñashka kachun Quichua shimipi, rikcharishpa televisionda rikushka kachun Quichua shimipi, rikcharishpa shu diariota Quichua shimipi killkakatishka kachun, rishpa hatun yachana wasikunama universidadkunama Quichua shimipi yachakpurishka kachun. Chashnakunatami ñukanchik munayta kacharinchik, chashna ruangapaka pakta llankashallami ushanchik chaytaka nachu. ¿Alikachinkichu ñukanchikpa rikuchita? Katiwaychi. Me gusta niskapi llapipaychi. Campanitapipas chasnallata killkashpa sakipaychi.